Hasretine kutlanıp el yurduna toy verdi. Gülgü tegep kızına Gülnara dep at verdi. Beş yıl boyu bahçede terbiye aldım kıldam. Terbiyeçi eceliğim süydürüp durdum yanında. Terbiyeçi eceliğim görsündü bana tanıtıp. Cumhurtun kahramanların koyun tüpü kaçtı. Ayvan atardım bağrısın. Altıda yaşım gelgende, mektepke geldim kubanıp, 4-5'li oldum sabahlı, boyunu çektim kuralı. Boğumun tektirenim, kollum durdu ardayım, azaylı tiregim, mektepli mıhtı ayaktan, Batburg'a girdim atlanıp, muğalimlik kesipti, okudum sırrı şıklanıp. 6 yıl okup Bedbak'tan diplomum aldı kurbanıp. Bilim algan, özüm okugan mektebimde emgek yolun başlagan. Pedagogduk kesipke algaç kitap başlagan. Kurepke mektebimde işletkirim, başlangıç klas ballarına talıkpay verip gelem. Çarçoğlu takır bilmezden 50 yıl artıp gelem. Okutkan okuvçuları bilimge daim tanıp gelem. Men İmarova Gülnara Nasridinovna. Мен мугалим ак-караны айырган, балдар үчүн согот жүрөк жайылдам, билим берем, тарбиялайм, талыкпайм, ошол менин башкалардан айырмам. Мугалим бул чырак түндү жарыткан, өз милдетин аткарууга ашыккан, нечендеген окуучуга талыкпай, билим берип бул дүйнөнү тааныткан. Мугалимдик бийик кесип чынында, илим жатат анын түпкү сырында, ак эмгегин даңазалап жазышкан, канчалаган калемгерлер ырында. Ар адамга жараласын ден соолук, асыбайлык алтын болуп кен болуп, чындыгында адам кылган адамды бакыт экен, таана экен, таана экен ден соолук, бакыт экен, таана экен, таана экен ден соолук. Inside